Acho que é importante, já ganhamos uma super taça e agora tem essa final. Acho que o Hilal é um grande time e pode conquistar os títulos que está disputando. المهم كان الانتصار اليوم. تبقى مباراة اللي هو الفاينل، والهلال كونه كبير، فريق كبير، فيجب عليه انه يوصل دائما للمواصيل هذه وانه يحقق الكاس. هل وجد الشباب سهلا اليوم؟ Est-ce que se viu Shabab um time muito fácil hoje? Não, acho que é a gente que torna o jogo fácil, quando a gente impõe nossa qualidade, quando a gente joga um bom futebol, acho que é a gente que facilita as coisas. احنا اللي سهلنا الامور اليوم على انفسنا، لكن فريق يلعب كرة قدم كويسة، فريق ما نقول عليه سهل اليوم الخصم. بالنسبة للفترة الماضية، طوال الفترة الماضية وصول النهائي، وصول جيد في الدوري، في رضا عام عن الأداء عن المستوى؟ Sobre el primera parte del temporada, de esta temporada, es que todo el mundo feliz con esta trabalhar de primeira parte desta temporada. Acho que isso é fruto do trabalho que vem sendo feito, um bom trabalho que eu tenho feito. Acho que tenho muito para evoluir ainda e creio que vou evoluir aqui no Hilal ainda. هذه نتيجة العمل اللي قمنا به طوال الفترة هذه نتائجه اللي قاعدين نشوفها في الوقت الحالي. تطورنا وفي كثير إنه نقدر نطور الأمام. هو أتى بالنسبة للهلاليين على الأقل كصانع لعب، ولكنه في كل مباراة يسجل يعني ويحقق أرقام قياسية. Para toda a gente do Hilal, todo mundo pensou que você é um jogador do número 10, mas todo mundo vê você marcar cada jogo. Acho que é a minha característica. Eu sou número 10 e jogo de número 10, mas só que chego mais na área, chego mais em oportunidade. Quando eu entro mais na área, tenho mais oportunidade de marcar. صحيح أنا ألعب أو خصائص أو أسلوب لعبي هو مايل إنه يكون زي العشرة، لكن كل ما تواجد في المنطقة كل ما تواجدت الفرص وكل ما زادت نسبة التسجيل بالنسبة له. في فترة التوقف 20 يوم حيفتقد من خلالها المشجع الهلالي، خليه يقول كلمة المشجع الهلالي بالعربي. Ok, vai perder toda a gente, todo o suporte do Hilal durante o próximo 20 dias, não tem jogos. Tem uma mensagem para falar para todos os torcedores do Al Hilal em árabe. Mabruk,